Na pedeng ki badi jingde harut surok bat lenti ya kejat lani ki hawkers ki bala syak penkin ria na kendai lat syak jaka de jingde batemai ha parking lot ka Meghalaya Urban Development Authority kila don ki bala sei da ki plakat ban pinpau ba ki dei hak ki hawkers hinrei kim yo pat ya ki certificate of vending. Kini ke hawkers kila ong bakal dan jingpet benia yaki Henry balai pat kim yo yaki certificate of vending bat kumta manu ban besar yaki. Kumban cukdo bakal Shillong Municipal Board kala penlong da ke kalai noksip ya ki bala dan certificate of vending haka atulai terik unaitung arajar apusan bakin yo dukan haka tei ke yo temai. Kita nomor dia. Nakadayo pimiyo ya kajaka bensyong kumasyong gini Nila gulay. pelai mentaro deki asnem te ngimyo te ngimpang se kan. Jong cemadan ro la syabe tembang se ngi awak so. Nakadayo pada pimiyo ya kalay santi batay ay naam. Nong makadali. Ado pialit mi nam siya kopes. Malalit nila labon sen bang alalit. Di ang gumno nang tay. Yung bamyo te bampat ni kakatan up te nila up te ngimyo te nila no ngimpang se ngi. Teka mo mantap niya siyang may hangnya ba sini. Jong bay nila. Haya dia tiar ay ro na em di siyang niya ba niya. Ini saya pela siya. Dele si semua takiwan di ban kendang ya pi penyale umno ba. Kami mimpiak na lang ni. Apa? Ikandang lang niya tingin ni siyang biang surok. Min siyang biang ato tsaka ni siya siyang barbor kan. Mana nak niya? Patay ni balik niya siyang hangnya po Ramadan. Bangin niya jagara. Nagai Surok ro niya. nagai kata pimiyo cakapan. Bangin la apply lang sen to mangin pa niya. Lakan no menta kata kalay san pila ya apply. Apply la si Penai lah kan. Dia kay nakaliang nga jong ka kinang alam jong pila pun singaw kinang alam ik ang umno. Kinang alam jong pisya ki ang umno ba. Iangin saya. Lanut. Kasapero ngalaya. Lanun yo. Hindi prela no niya. Dia mementa kat pa pimbat jo ay kalay sa nya syong mi hang niya. Tengin niya tengin hak siyang niya. Semele si ki wan ba ban kendang ay pi penyale umno ba. Ha? Ada ki wan man kendang ay pi pi syong ani pa penyale umno. Min hak ikip niya. Ini ko. Ha? Entah kasi ini susu jaka. Dijan. Kumakan nungut ay piadan ni ko kambay yo license. Ha? Kumakan nungut ay piadan pa penyayo. Nungut ukip ra. Sakal ko mo mo ni. Ta ka COV mo. Dia tu kali banwat nan bisa nya ka municipal na kay kadaw ka penduk ya kata ka COV jong tu. Kata kan bagi ngalai yo ate ka license mo dan na bensiski dilawan sim yang kita reject kila sim yang ta la biang de dalam menden ru tu nempar ngalai yo dalam mentala pun yang awan bala cari reject na do benda ang la reject nan kamsu nempar pergi ai dalam mentala msa si ben syang na iswa tengok ga ai kadamo pi reject ang em ba kadon ke jinduna tengok ke jinduna yu kami ko ke jinduna yu pa si sim baik na tu ka license la sim Jangan sim nak license. Manu ka Kasim bensiski sim itu kongsius pak. Itu kongsius pak sim. ini ram jaka ba syong di. Nama dan nang tena ba? Porbawan telasi kan? Porbawan tesni kilawan kilapan lagi ang ay kana bakal ni joki di objek na bakam parlong na mar babakla. Dengan ka babakla ayu nang no na piyo kalisan ang ayo na municipal nang no niyo mo. Ayo na pa municipal kan. Na mano ba? Antep sino nga antep pa municipal. Sipun ni awan sim na kalisan no sila chef. Na baga kertang jong akam dan haba kalis. Tengok ang ating am tema. Namar na do bawan serbero, kilawan serbe, nga ngapet
namari jongale lawan serbe laslam degi dalam bayi yang kena kertang lai ladap dan ladap serbe tengah dan ladap dia sebelum semua dan lah hari minta hana bah pimdan kata kakak serbe bam yo serbe dengan ang sukum no kai kamu minta penyesuaian macam ni na yang minta tengah hap syong hap dawa bagai bapa lai yang ni penduk bah kalau si takiwan man kendang ya pi buat penyeliam no bangin hap num padre nginum padre hap syong bah ni kan senung le syong hap barum sya hang ne rum sya te senung lai dengan bahan dak ai ikun jangan apa tak kamu ingin paham ketukan ni penyesuaian macam ni hap syong bah ni haba mio te hai airu da siapa syong hap barum syong na hap barum hap barum long hang ne rum long te senung lai saya le belana Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.